So won't was a more Yana, your uncle for no name, Sabi, Rasta or my and the other, near the adjunct boo, and maybe for the now, what here a new year? No crowd the Maria Crown of a crutch say. And near some may moon when you crown one check, and that's of Mammy boy. So when you Debbie. Mistaken identity near the Kuno. And now one son, you know, we are say a fire our room. So identify on one Cassamo Padia. No one says Sabio, what be worrying? No go to me corner my own and I'm catching said Tobo. Yea, councillor says, so Baba can so be now what. Train on one, Nakas want to know what we crowd over to what Nanka. To the car, aqua room, said Deben to your wound to me. None of those long say, Sabi, 1 more year, Sabio, 1 more before no more time baby pen or one mother profono. 1 moment look at your mom to bossapa. Into a friend of my telephone so. Yes, Santifois, and Kayam Preo. None of my Eka say, which as was say, Natures will not also say, make it the right choice. Mamma didn't even come here and found, and one say, and then now, Quano, or Koye, saying your machine, I remember Muntie, a 20 and 2, or maybe 1 more 1, the 2 go to send in a new full group. Would seem so swan years or swa. Nessa, Yamin Fasam, or Bandiconia accident. None and 2 are here and other warrior noir, and into the way. Tinia can see a warrior, ye looking for the inner beauty. Yamako differ. Inner beauty, Subai, any Sabi and Nia fair, or Bon War Benya Dajama Bema. Yes, okay, I know racing, no one so can be. No, Dada, no, our fair, or buy a flowers, and what fair the wedding fear say. Yet one near ye free a tra, and so near your phone I had away. And in the air can I say, a man, Mamma warrior, Moto was yo. Mamma found one fair and worry. Mun steady, Munya just steady or bano, and who say, every crop could feel Korean mammy. He said that channel or bano. Send a mammy and sana or bay, or I will film. And until I saw what tata or bano to church when my grandma was an accommodate to say, I said, Ben, to my work, or baby was so soft my mood to a summer warrior crowd, Bema quadruple. Wouldn't be a yes sex, will you yes sex? No, by any one, your back catcher one, the Bema no Quana, do not. I go. And remember, the brass of forward demo was sent near and maybe do or more air fast until the near can say, and my answer was what when you go on, conform maybe no, we are 4 months. Yes, I say, Yama destroy home. Nemo when you know member bra, Nabra bonus, senior so far so, no senior so far so, no bush as so far so. Wait, dear, a theatre say, Nenny may say, Bassa, yes, Samo, yes, Mama, what then you can why. They are check, they couldn't say in a check, and may you cry because if you don't know a tit, you couldn't more damn, no more wage. Pressure any hypertension in a you and fire, yeah, may. That's Auntie Paulina. My lady, may I say, a running uncle Pons on cause one fire, Papa Lucky Dube, so cry and see. Sentence say, what, and you are Tonum, or Tonum Sebi, a memoir, a car come my be any penny, a tuni puffle. Say our dear, who come. Enya de woni behunu nko na ese wo hwewu etese obi sha atade na hu satade na efe ba e bia na im no etese bia mefa mema de enya example te ya di fo sha na atade hu shirt ne se efe ba e bia na ne singlet ya sha na atete de ewomu no na ese wo ye dai wo hwe na mo wo hwe ni wade ne nko a anytime bia no wo be ya mfonso na no kra no be da no wa hwe gi nyame gi se nyame awade ya no de mi hu ni se eyetire se nyame ya wadom na wunya oba wote wasemase na wone obebo bra kwa animu a na kese nyankopon ayede aye wadom na se no so mpa amem na wokohia bi na wo so eni pass mesi de nani manyina aye mefe na da nani so be fira nso asemka ni pass mesi de o se tekura beti nya besi so bibia betimi esi nti ana ye nsusu nhwe niam ewo eni pa no na ko e kan se akono no a etwa edi akere ono se na Lucky Dube kan se mbi se one ne yire ko gina sole dem entama no omo ka no na oba ne na enti ase ana se so oba ko gina sole dem be kwa kantam na afa de beduru awade ni finfin no ase na enye wo akora eti duru me bia ya na sa ne ma no ekoso na awade aso de ase awade a ye manyame su eni yanim kan na ye man pai bon so enkoso koso obi ho na osuban but wo to ho pai bebra bon sam so timi bewuram ebe fa ebe ye ne ma bi ensa nye de emfata na wade ne ebeduru mire bi no na kogu
wo kwam cause awadija ye de nya de nipa nyina obi aye den epe ba nya de nipa so ope bia na obe den ubenya eti Lucky Dube nyame enkoso mfa ne kra nsie na e kan se reggae ne de my lady wadaro makoso ana break my cause me nwum we betati yeso e se na masumu ano no en na masumu sa amenti ase ba enne de my den mati ase enti my lady erade nyankopon wo nhira wo me da ante pore na difo urase kwabna urase kwabna ayi baby obobo wo Accra obakumase Thursday no Tuesday no oso pe wasem papa na se u break na u chichiri mu a na nkrafo no bia dum ne phone on pe di step eti osemi na wona sema Bubaka nyakopon hira na ekoso ayiro bobo no wo shegu obia na etua ka ya fasa aska ne bremi my lady ne kwasem ni anwum ya mede o say you can see and you're beautiful your system koko anwum ya te my lady the boy na auto anafo oh the boy na me to yi se bi break na makwaje 5 million na woda fi my lady ne kwasem oba bi wona se wuhia na ne ho ofe wo ye koko na sebe niambe nyina wo no ho na woda ni suba di kira wo ntemu a sometimes mimi hu se eboa eni oba bi wona mo betima kan kra kire oh mi wabufuo obi a sebe o mi kasa bi nye it is obetima maintain mi aso sumi mu a saba no ewo mo de bedi ubati okọ na nimu na obejae but obi wona mo timi di ni suba ni sie se eno na efa na gan no eti akoma ebe kun sa town no wodi wakra no ni pedo nyina ko wure no akoye de ho ade ebi ne to menua panyi Lucky Dube wo hunu oba ne se wo ye flower bi asabi mpaduasa ono na sese wote na se ne maladi kan oba bia ne ho ofa bia ekwa obi otika papa bia di echesi because obi a pa de pa na emom de atuam ne de wonim ono be ma ne de sabi oba no oba baji ofri be ma na one ne namfom no obaji ofri nsam amwa kotra kem but onya wo yusu ba ko mienu miensa obeja wo chidi akwakofa ofro de ko ho ofa de ho but ko no wura ma wie eti obi won ma odi na ho ofa achi se me tie dwum na menua be ma ne kana na ne yire no wo hunu se okay now ebi adwin na me ko ware Lucky Dube na adwin ni swa eti de sofo ne kama mintie bi sa etu ofa ne tra obi won mo a ojina so de mo de sofo ne ka no enkwara adwimo na no na meka o say I do mejo wu amewu obi akoda duro say wo yale ya mejo oboso a do no mo ne hwene mi na meti otu ojanan eti do no mo wo bejo de chawo obi wo so oduro yale a ono no ba yale de oje si ye twam nemo be ma no ba yale oje say ane wo yale ya mehwo sisa o kana no kwa nemo mo yenti asese se wonno obi enko no ho asemo mitaka se wondo obi a wo yo ba akora hia tuntuma bi kokoko wo ye kokko a tuntu ne ba ba wale nye kokko ne ba wale kokko enti se wo hia be ma ne wo se opena se wo hwe ne level de ne kwa abuhia na se mo wa anyiri ntum kura egoduru me bi nkɔhye ka wan ka kyerɛ sɛ we di ne kam de prapra kwam wodi agora sa be ma na obekun na se oba no obekun enti mumma yenhwe na mumma ye ni ye ho ofa chi bebre because ebi nipa na oba wo setlem no ona ebe wo o ba wo kodi ka bi achi wo kodi ska bi achi ma dachi woni ma dai egu ase ebre bedu so be sa back no satana be ma na okoda dada eti ensem mo ye ka no mo nto adwene nto akomam na yanti mmemme bi akoma ana yanti oba bi akoma ama nsem no ankwakwɛ deja ama owuo bra na obeti atwa sage ya we weskan ya bo wetuo sa ne ma be ma de eche nya no wodi sie na obekun ya be sremba mo ho ofe yesu ye domo mo ho nya fe ese kwa de family dio washaba ani wash ya be totobia ma mo kama na mo de washim ye de tia to so mo nyankopon sha 3 piece so ha eno so ye be dia nom ne maledi yenko ya da se ebusua mo kai ya baelen kolei obe kire sexy style on sama maami bi fresh obe bre ni sky adwuma nikosem e wo UK maami no this ka ba me de to adwuma wa send 1,000 so mfanto ade nti elen maami nyame nhira no wo kira da so humu ni mu no no adwada bra ha ba ji usika
e me ye gugwa bia wo de ye ka no china be fro ka ba me si brajoada aso aprekesa to ba bra mande e ba ji usika no ma me di Mama Esther, who London, who SDF, and Mr. Point, a lawyer and Posada, dear lawyer, lenders car, and also 500 Franco lunch. Or any perpetual. Oh, Papa, ye, sorry, Munidi, Bindi, ye, Muya Dua, ye become from a lawyer. Cause what dear said, dear some so deep in more Pia. Anna, Yanya Babako, Habiba Media. Or social media no so of or Switzerland or say videos pa what say and now on Ibija Cassasen and Nigia good the Habiba baby I will be a radin and couple eh now a boy when Ibiji ya brow Habiba ya just your friend ya mission to Habiba yes we do now Switzerland one 5 minutes in fact on far reggae huna piwa can trust na your case number is case number 1 e ya rehosem awere hona yemfa prepare hona akora bi akohia nkwanhia awere ho papa ohia bohia 0554931931 0548931931 pacho betima abaso akwanya no so ebekoso e de amount. Hello. Hello, Wabapa. Ya Jomi Rowdy baby akase free. Wabapa we dey wa o dey see obi ba even some local. Yo, into Wabapa e beda wa tibiri na ministra wona wapamfo nyina. Hwe Wabapa uti say di tie wono. Na me ye kofo ba ko ne ka se regi foni tie, regi rasta foni tie, regi nyanyo papa. Uti say di tie wona wo breaki regi no. Wabapa tie tie regi na enne emunsem no kure mutu sen gospel ye ne na mapo yi. Na ministra o say da am ye tie regi na so. Na masiri mi nyamu na se nkoso tie regina regina futu ebere wom na beboa am ye da tesi na mi nso na nyamenta an oba pa me da. That's hello. 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 Pacho di baby akase free. Good afternoon. Afternoon. Yeah. Sompa. Pacho I would hear you. Menkasa. I kasa. Hello. Eja yetu nka o kasa. Meju menjo nka na mo ti se. Adumadakwa. Manage mo program no pa. Yanso ya ni je ho pa se utie. Ma me na wo ye program no eka ohima adesua no. Adesua wa. Eja mpacho nka be wa no. Nka megwa no. Ayo. Eni e wa. No papa. Na wo fa he. Wo se me wo fa he. Me we bu akwa. Yo na ye de adwuma da wo do ma. Me de me adwuma bi am bi o chi nanka ya adwuma. Ka we unya adwuma nti ka benkata che otu abebo me so na me ma ho eye obema nso kwa ware pa eye na emo ma wale mfinshi aduonu ni magina mu achi 20 years in marriage enti me pa de pore na be ma why so pe pore no ba tia ne kwa twetwai umpe no yo nti ya abrane nka ho asem sir yo ne de na me tuabusa mate medasi American papa. Hey, papa, what you to? Hello? 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 Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho, the NTO. In the afternoon program, Ramoy, I mean, Ramo. Can you say, and you minimum do? Yeah. I put your book to the you can't say, Anna, I have and find it, but you're coming, yeah. They who say, I didn't so. Then you're not dear. I say a few more about you. You're not Takuma. You must never come home with your palm.
Yansu da se radin shira so ba. Hello. 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 Pacho udi yenti o. Pacho mo ha. Maje osumiwura. That's no the be my found mama. Yenti o. Bia yeti pa de bia yeti mo. Bia ni tu bia me kasa fra kutu da. Wiki de enu bia. I just want to regard it. Regard now because would see Ricky. I shall always know at yes and Piafet at Tilan. And the cost one on Bob or I saw them grand Ricky no. In young cattle who you what you want some now and move the hot change that was for now. Go on kind of and say amen. Amen. Hello. 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 Udi yenti. Wani ni Pizarro ni mdogo kinkesu. Pizarro na chato enko. Wani ni mebo abaso no apamfo adwumaso amoye ma Sompa TV ni ahwefo nyina. Na wani ni reggae audio aka odwuma bi ho no. Ama program na exceptional. Sanche reggae se wu nya lyrics na wa kenkan anase obi kire wase a obedu hu se rastafo ana reggae ankasa no nyamesom anase omuka brabon nsem many past free near yeah, 7 brothers are entering home. A dear Sessa, there will be got to say, and Pempiana, we got to Sabia Ubo Rega, our Tiasia, now Cassetia, and she account for Rasta for will be a Umuti, as I so, or any Yango in Shao, Pizarro Macrao. So me dance Pizarro Pua entrance in your monk Meduna Fame Queen. Merofo Adasa Travel Services for Suguswao. Also winning America Lottery 2024-2025. Any akwanya no ani obeya hu ne nyina de amount wa kwa America etwa utikiti am adwuma uni how am wada baabi fatale phone osumi mienu achi wa ne phone na gina 0249714360 piwak Mama meda se ewie mechia etiefo ene ahwefo nyina meda obi biara nso ase semuguso a eso 3p garlic mehemu eye edupa enunti edupa ne ton ne ho enunti na masomu no 3p garlic mesha eye edupa garlic kroje na ye dia ye mfanka eja ntemu ahoden no eso enteye nyankopon hahan a oboma ye ne ewo kakra nka twade kakra na waboa doctor amani nimde wakeka bom e dia sa edwo nwanwasoyi eye ntini mu adwuma eye mojam ene akoma mu adwuma enti wo mojam haw entini mu haw anasa akoma mu haw bia unsaka 3p garlic mesha na no ma nyina ebetimi efri ho ama wonso wa hoden agina ne nan so yie pa da bia ye ba ye de doctor number no etudwa se bebia wo bia wonso betimi afre na ne na twetwe nkomo wo cheche wo yade asechire na obetimi ehu kwan obefa so ede aboa na ye hye blood circulation ansa na mede mu bewure mu no ma mefa doctor number no entudwa bebia wo bia na wafre na ne no atwetwe enkomo doctor number no eye 0248928824 0248928824 said the demeka say ade bia nyankopon eboma ye nipadua ne ade a ehu hia enu nti da bia akoma ne hyese ebechiche moja ede akọ nipadua na kwa bebia sese moja ekobia blood circulation ya se ma mekan eyese moja edi afrisane ewo ye nipadua nim da biara da ewo moja dodo a akoma no epompe ede ma nipadua no akwa no enu nti se akoma ne ya saade we ya na circulatory system nso afamframa eni nuane nuro ahodo ede ewura nro ben ni ntini ahodo a ewo nipadua na kwa bebia sese ekobia na de enye no ede aba abonten eno ne befa wajanan mu na aba abonten eno nti sa wo ho na wo poor blood circulation na kire se moja entimi eni afrisane ye ewo wo nipadua nim eyesa ede wo haw bebre na ede bro eno nti hyede wo de kwa wo yam ye wo hwa wadidie mu ya wapomoden ho nsem ebegina ne nan so wo hwa wadidie mu ye ne nso na wo hwehwa 3p garlic mixture echi kwan na wanonom ama wontini mu ada ho na moja no etimi abesen akọ wo ye obi a wo nidi ye wo pe anwa aduane pa anasa wo pe srade nam mesra oni nyina ha ya pomoden srade ne anwa bebre no ererentini mu a esisi entini nim enu nti moja entimi eni afrisane ye ebi wo nso na moja ne bi abobo entoa ewo baabi se sa si pe
moja no entimi eni afrisane ewo wo nipadua ni mu ye enti yesa na akofo ahaw bebre enede abrel said ye da bia meka no ensa na ye nom no enya no enetu adwenjene ensa entu ohaw na so ye de sansa ne ka ye nipadua ho a ekofa ohaw bebre enede bre nipadua no enenye mema nko enenum nsa nye mema nko ne ebudidi emma na ye wo ho no yenso ya pensa pa enu nti wo ye oba wo ye bema utie mi amesrew jai ensa ne nom jai ensane nom ensane mantini ne yeden etwontwom ntini no enu nti moja no entimi emfam eni afrisane ewo nipaduanim eye afa wo sobroso nyankopon ene bo kese nanso yede niema bi keka nipaduane ho a ema kese no ebroso kese ne broso pia wontini no moja entimi emfam mesene eye ebia na ope anadwodidie wotare srade nam se de medi kan ekaye no anwa no menka se eni nanso hunu sadie ubedin ewasa wote so wode niema we nyina keka nipaduane ho akese no ebroso pi ebroso a na moja no entimi eni afrisane enkomeye eyesa na de ohaw abrew wo ye obi a wo akoma ho nsensem bi wakoma etaye wo ya anawo akoma mu ohaw bi akoma no ene chiche moja no ema nipadua no enu ntisa wakoma eye oya ana ohaw bi wo ho ebeye den ena moja netimi awurawura ntine ne nro ben ahodro esese nipadua na kwa baabia enya na wapomoden ho nsem so etimi agina ne nan so eyesa entimi endi sa adwuma no enu ntina akofo ohaw bebre abrew se moja ne fra akoma no ho na eko na entimi enru baabia esese edru na san na chisan ba wakoma ne so a na the pressure ama akoma no enu na ya na ekofa pressure moja abroso no ebre mesraw hwehwa 3p garlic mesha bebia wo bia wonte ne nka enne me bo ho dawuro akyerɛw edupa ne ton ne ho ebu ewodwa so nipa etu eguso hwehwe nanom na nso wo ho entimi ento wo ye obi a utimi edafa akode wonsa eto ebia wo da no wo de wonsa atu uti so na wada so wo besori na wonsa na yetitiriti mesraw adam moment na wo yesa no moja na sese besene kɔ no entimi emesene enu nti obesori se anansi akyeme anansi wonye police na wache wonsa yetitiriti wona yetitiriti ebia waka wonan atoso ache mesro yenya sa niema ni nyina eye sede be ya moja ebetimi edi afrisane ewo ye nipadua ni bebia wo bia fre doctor ewo 0248928824 0248928824 na church wo yade mu eche no frɛ ne nso a emfere chemu efri ni tiri so besi ne nan ase na wonhunu kwan a obefa so ede aboaw se moja entimi eni afrisane ewo nipadua ni ma obon sede nsunsuanso bi wo ho na honam eya womre wonim de waye bia nanso ahomre abaw so ni nyina ekire wo se moja entimi eni afrisane ewo wo nipadua mu yi ewo ho na wo nam ne wo nsem eye wonyunyu no wo normal temperature nyankopon ebo eni kwan se eye nyunu bebre ene eni kwan se eye hye bebre ewo se hyew kakra ebem na nyunyu kakra ebem enti wo hu sansenkyereni we se wo nam ne wo nsem etaye nyunyu no wo nhye fridge ma mesraw enti na wo mane na ne wo so asem hwehwe 3p garlic mesha echi kwan nanonom na entu sa ohaw ne nyina emfi ohumi a ensisi so wakoma ebo periperi bepo ne nyina ne eboko yo nanso amanko abedru ye wote so wo home ntentempa na kyese wa bere enye sa na nyame ye no entina won kasa makoma yade na ba me de me bobe pasa emfa enka wo ho hwehwe 3p garlic mesha nanonom na sa ne ma no nyina emfi wo so wo honoma na wo honam akwa ne ba bi aye otitiriti ne nyina eche se moja entimi eni afrisane yi enu nti na akofa ohawi edi abrel se moja entimi eni afrisane yi nso owa na wani so eye wisi wo shade a unhunu ne papa afa wo honam ta ya wo ya pa wo honam be ya wo ya unhu adwuma bi a wo yeye nanso de obesori bia da bia wo de me honam ya me ya mesraw ni nyina ekire wo se umoja no entimi eni afrisane ewo nipaduanim eye enu nti hwehwe 3p garlic mesha echi kwan edroi se wo no ma da bia meka 15 minute time wedro bia wo bia say ye ebibidro foforo say ya brofudro ubetimi anom a enkofa ohaw bia emro enu nti kopebito tobi ma maame tobi ma papa wankasa tobi siwo enchan enyare ansa nenye owo etetare ahaban so enyale ansa no akopesa edro yi bi ato na wo koto ana mekai wo se hyese garlic eda ho no eye kokko garlic kokko ene da 3p garlic mixture no eho afe treni ya de fufu e natural
pini nso ye yellow ye na nanom beka ne se akokɔ srade ene wo red label mu garlic mixture nso eye kokɔ ukɔ na obi fa duro bi ma se eye garlic mixture ne bi entigi akasa mepedie free piwak natural health no enu bi enato eduro no ewo toam ehyewa epai hye sa niam ne nyina enso ansa na watimi ato eduro ne bi enu nti sa wo Accra Okanshi obakɔ Kingswalk Kofi Sam ena fe Angel Herbal ena akope bi ato Ashaman Ekut Pharmacy Tema Community 5 obakɔ Little George Madina for emfa wonani Entra Health Alert Clinic any post office no enedi animuhye Kumase Kwalinak Herbal Dani Herbal ena fe Kriske Herbal enso ebema obi ato ho for enko Albert Sam Herbal Takrade AA Mensa Sanso na Koforidia Gapson Pharmacy ena wa obakɔ Momoni Away Enterprise any cathedral no enedi animuhye o Tamale so dia now de wani atwemu ofa Kojo Herbal eben electromat no kohire 3p garlic mixture neto eye garlic kroje enkase ebon me na Nyankopon ene boye nonom na wompom entimi enya woden baabia wo bia medema no esi Fred doctor na church wo yade mu ekire no na wo hunu kwan obefa so ede aboa doctor number no eye 0248928824 0248928824 Mama mpacho medema no ebesi ha Unami onshira wa echia obaba akono apaya na apai obaba akono apaya na nyante yo erade nka piwa akono no eyetoa ehwe pai nti womde 3p garlic mixture no abedwa maso bomode aso obeji bie na nso watimi ede aye okay me pacho bebre ya be ko Canada me ko express group so a omo ko me se ma form ho me bag si ejira mini passport mini visa me si kanso eso me ko abrochire me mabio me ko boguma 9000448 Edusa Herbal madansie nie ko pedro bi nom koko me nya dansie koko ni haw utimi nyonso Edusa mala ko janan sanye mri nyina mala ebo nso be tu malaria na se ma wode wo ho the ointment na twetwe massage wo apono nyina Edusa na chance price drink ye no na wiane anwumle na boni padua no ko pebi na nom 0500110115 Spanish 3 power combine yes supone se ko ne ko pebi nom na ade kutawa wa nkasa wa nye mfiri wunsam sa ade kutawa wo betumi ada onam so wa ni problem garlic mixture also na halitosis na onum pampan nya kama enye kumase dabi onya ponche dabi eton ko ne ko pebi no nom na ameni padua no so aye kama Oboy by medical adwato adomanu eho ne ye wo uti pile Dr. Ben ye chia wo se maye kra do me twen pressure una tatai eni ni nuano etukuro or the preka se de gun kwan mabomu two variances enso je de ene wo batan bianchi numbi 0247 national preka 508 grow fine ube grow fine yani ay koko e Ghana koko ni aso ade ye esa oyade no na emmo wa mojedro papa be na wo dem na pesa ubie nyankopon edro wi numbi ne grow fine wayade na ho to ni sisi moja so ate na emmo mojedro yade basa basa da bi nyina be yira moja na ho di ni sa ebe ma na goforo grow ne grow fine benya bi oba bi adekita Herbal Center 0244 532 grow fine enron ketwa prophetess ye ma meno no wa bio oso posa woni ye papa stroke hu ade onsa anu night ayi otiti akwa sisi ade sisi na kwa wa ye ntese wa bosumi be so na fie je do wo diabetes ni pressure o se anya dro be pa ya mobo ketwa bi ni mudie ni de wuni to tachira manase ya wo ayene makokoben ewo ene ewo kuma senkrai so tuo mateku junction mama faith 0244 53583 and 0275 9694114 enron ketwa ubenye be Leicester Ghana amwase mesiko pebio yenkase pad there be ye kan yas sanitary pad your extra long to be to heavy flow overflow and sope mesi ye man no the bag here the brami ho
memfo ko me mo bi kwa kotobi number 1 what to say why your best just sanitary pa bishop apempena de yo ashton company ma papa adishama ma ko omunsa omasum baby we go etishani empopo kitwe bi bangles ne silver no kwa de kumi no na de egu sisem de se oguro ho ani 05 bishop 5858219 Ghana Grove peduma ye na peduma phone no kopem 35 the for pen onam vet and sanujuma adesua so ekire wade na wa ma wadwuma ye kan ko peduma ye 0308 255 Lawson Beverages Company man Carsos the big dramas no bi na be ma wo dwonso na wutiem se abo preko da bi wusimusu na oba ne bone sa no si ya la kobra wo ya di la kobra ya di ye delay man Carsos kama the no person Ghana ko be na nom ne be bo Dr. Lawson obi kwa 999 ebushia de obaba na trance enko inkodi enkom case number 1 owura oduro se kwatin one na yiri Juliet Asare faade kumase ena omu fra ya omu aba no what day in court Mami Juliet say baba chuna nkopo andon mani suma me oba show isu ayewo Bible Quran na bi focus ya snap ni bodu apede yi baba chwa me pe Bible peja kosoro na bodin ya me bodin me Juliet Asale kra Bible me kura Bible sa asama me bekan sa asama me bekan no kure me nitro onyame boa me order my Julie asam na ba pacho da wo me bacho me bane elen kwati de be 2 years ni na abofra ne sore ye na ne ho ayehye timide ne ko na me sa ata me fra half Kenya timide ne ho na me go timide ne ko hospital clinic me ko start ne do mo kan sa malaria to omo hwe na chire no mse da bi malaria ne de afi ne moja anim no ntimi nko toilet etina ma na funa ye den omo de ne tu Julie asa onso botana ada ujo kwe uri asem ni tuam de kadodo no de otene to bo asi chichi boko eti me ba cho ye de ne 2 times na me de ne ba faade na papa se ne sa na ti ade a yantra kumase ade ansonhwe to papa ma miska nam de no ko tafuji tin de no ko tafuji mpire no na ye but na ko toilet ne kete sabuo nam de no ko yenti no ho ya na otimeta akoda no etande ye bakama me ba chan ejadon no ne ban process e bia ponche de me ba chan oh eni ya o gloria eti o mana na fune sa be ye kase ate se pemfuo no na me sa ne ko hospital wo ye yesin kola ya de bi se che frɛ no kola nye bia eni bia me de ne ko ya no mo ne bia nti a kire na on be hu se ne so na ka to so de ya se me no papa de ya na de aka to so ne so no aka to so ya to ye ho no manyina me to ada de aduana na mo de ma no kola keto asa na mo mane mo wo no na bibia san ha no de na ya wo na ne de ontimi anko toilet na ade chenye no no se wa di nsu egu ne sa no no otimi ko ye enti 3 days 2 days no anko na ntantem no akoba akọ na mo asano ne asano sa anti o ma ne ja na sa ne 3 days 4 days no etimi akoba akọ ti e de no ko hospital na no am say ene asa na tie de mo be ha na kakra no ma transfer ya baji na msi you tom de ya to ho na otwemienu ti na otwemienu no no mo hwe ya no msi ne me nko fie me ready a me meje krata na ilete na me family ji
Mame, so bodrium, na baby asem no jeje ba. Ebusuamu me anya birthday sirin free ho. Adofo bi do ma woda yentim free mu te na enhu emre no aka no. Birthday is na ready. Aha, we a Lauricia Konedu ni. Ai kokosechi. Ena kantasem penipa producer kokosechi. Ena ewehye no. Enti kokosechi. Onyamishira no. Happy birthday. Na omoa Lauricia. Yanko enu. Stella ewa yeboa. Stella. Ai every Kevin Sompa TV. And one also de man. Happy birthday. Nyamishran. Ukikiri yeboa mpa. Eda. And one no. Ebusia yango computer so jodi nimra. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Yeah. Fasano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, seni ya mensane menemu cheme no. Mwaye titriti. Mentume pon sorry. Hune nwanwa. Enwa mi fidjom bae na mi kache ose. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Mi hu yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madame Fukofimpo kache me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Ye friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jani se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e 02489288824 and 02010000021. So what about what the papa this is my secret.
Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? They na pon me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You ne fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes si ya re na wo so. Ko di wo ni pedwam woni na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. So go ye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquada when if you do me no come. Rekese ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prekese nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne se nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prekese powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Aji oish Honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne because the brew yama mani mema koko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na na Edusa ya wasese me brabo bi e Sudi me come mama me adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kojudi ya dan sorry obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkrato atom Hey, why fish? Someone you would know. And many who say I can't want some who can't papa can see ya no baha, none in Nasa Tataya, or Casano didn't Sakatana. No, but we didn't say Papa. Matidia Mokanina, Spanish garlic mixture, and then a capsule Sadaroma, and I'm a Pomodressa. Wow, why a nice and Casa Spanish garlic mixture, and then a capsule. Hey, and your mama ye come up. A woman body dear for Sunday would be Pedianum. Now a voice is a bro, I want to chew hypertension, a tick or restoration, will be a charge of 10 temper. Gas yam e makura amania muhunu ma fichi kromu nyina etuatwa obu akura wadware wie no afa na ho ya ne hene enti asno Spanish ginkgo capsules hana Spanish ginkgo eno de ye nwanunura watwe free ginkgo biloba ene soya oil mu emma wadwemo so da ho Martin say say eye anti aging and am good retentive memory na ye ton hene Antec Herbal Center for ene ayi enye na pharmacies chemical herbal shops eno an say mo frɛ 0266 11 41 11 apemfu abato mo manufo no kwada wo ne mfiedu mienu enka ho FDA aji edwedie nkrato yi atum Hello Ghana for ela wana e kase Fifro bese na kase duma chede na nyi so nse yare chire ampa nti e bese wa o he so wo dihie bi so ye de o hire reality show ye de aba wa bo fa ne de no beti mi ayo de talent na ho say ye nyum to la me down to yes my body oh baby girl Telling for say, Sashi should be up in the middle of the ground. That didn't swear for. And I said, it's the show piano. Then person can say
brother pick a form. I was Sompa Radio. And that's a Sompa TV. Now, name baby. First prize, baby, a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Yama adofo nyina kwaba na yebetoa Nkomo no so maami Juliet wasam no awoka no me wanimre ni hu asam kro ni wo se wo ba na ye de na de na asi me ba chona ya de ne ba ji na omo ya ne se no sisi omo yi ne nso no na okotolet fam no akra no we mumi hu akra na nso no eja yi oduro akra na nso no efa nche na toilet no efam ba Takwale ne jina TV. Akura ne jina TV. Wa mu yi ne nso no ne efa nchen. Ese ho na akura ne toilet no efa. Enti ana no na ke ya wada na etwam na esenke. Oba. Ekohu doctor. Enso na scan ho na me kwosreye. Eno mama me 2 weeks ya. Ese me de kohu doctor. Ti mesra adofo sa adofo hu me mobo. No amomo wa me ne anye me ba akura yi nkwa ensi ho. Na no mo se ade ya wo mo se ne nsuro no aka atoso enti abobonya de so betimi akotolete afa ne to enti ese okotolete gu ade nim 3 days bia this no so eko change no ese ya bakwa se so papa bosia emi ye de ko ansa ne yakwa ako change no eno ase ya betna ha sa na mikosu kire na asefo no mo change no ma me no de ka no ahye yenim o mo change ese Baba cho kwa bag ne Preston nyina timisi 1.5 3 days bi eso ko change I said any 3 days na bag na say nti edno na mka chom say the boss we bu akura mekwa akodu fie no na say eno am say ne papa ho nti me mo mama me papa pereko na eno mo de papa no aboho amame ti enu no jane na agum baba cha ne afie Johnson de em ka ho aha Johnson de otime Johnson fa no to wi asini ehia fonso na yale akese ebe yeso eba ya ha many eyini yale ya ne de start ye de 2 years ni na ni omo hu yale kro na funi ya na ye kese nti eba se me fan se 8 months ni na omo be hu se e na makra no so atesa no me ba cha se kro adwa ya kese ye nye operation wa ya kete wo hwe na yina ne nsure ni nyina hu na toilet ni hihiem egu ni yam baba chai ti se no operation no omso mbe no mo ye no ma correct ne nso no na sebe ono abetimi agya ne na yafa ne to baba chai omo omo ye yale na nkasa no ansa no ma beyi ba bia akotolet fa ne dia akoto ni 2 di enim na no mo se ho ka ne yesei ncho ho ka no mo ma ye lete na bije elete no we konfanochi na dasu we die virigadochi ba o man no am si 8 million e wo so 8 million bacha maami juri me bacha oh 8 die senka nyiska bia do fo we die mamu ma ye ni mu wase mu meso mu ma ye bobi nyiga oh Ghana for ni abrochie for mamu ma akra ne friends ele ko atin o vie sei me bacha 5 years on court fi se ne collaborema o jane na afa ne to no won ko bie mu da 2 years in the di on court toilet da enso odidi me ba cha ni pa odidi nso na won ne dia na won o ti ase na wawu na 8,000 ma me wo anya musai me ba cha me ne me kuya kasi e wo bia na ebua na wo ye di adwuma me ba cha na me yale kin soap ene azuma blo ne after wash na am sa akura na yale ye no mitimi nya adwuma biem nesa wo enya yade a akana to ada na wonye ne kakrakra na wajai
Bebacha na aka na to hɔ paa. Omo ye no operation we no ntimi nante na ama na timi asɔre. Na ku nso ye de adwuma. Bebacha no nso no otwa loto ese okwa obi ama no loto de ese otwa no ofun so. Enti ye na le de agu. Omo mtiti kiosk mu ni de. Me patch say kiosk mu for no de agu because na surface asofo nyina akogina ho twa bi ene wo fele to obetwa on phone so enti no de enti mo ankasa ne de mu ni kapre bakra mo de ka ho baba chonda bi haini kende idi send 200 kende idi 200 de ebi moroso kende sen wa sendi sika wa send ni 200 and 1000 mami hunu oni ni fan club for no ma send ya na mami hunu na ye hunu de ye wa me pacho because sika ne wa ha no as 1000 phone so de 28 eti kande mu ma ye hunu na mu me yanye ye ben kwamfiro 8000 di emuru su bebire sa mamu ma me yeme bi mu me kase na se ya na sese epamoche mumwai na yale no so ba aya mu solentem mu de bani nam saa bi anka wo de ko the right channel ni ntem a ke bi anu ha e ba ho fro na na mu gugu ni tunsuo no nam se no na ye de adentia akrantu menni mu se ne ya gu ni tunsuo hie e de ntina na mo yesa maame Baba cho mi di kande na ko baby a me wo no eno omo ma me duru na me de ma no ti me de bra no na ba still no ti me ne ti ogu na tu no ti me ne ye no efiri wo ko no ti me ko no ma ko ti e de na mfi se bia ye no ma wo so nya na so nya doctor utumi ka se bibia no ma akola ho ntumi ne agere magu ne tunsu ansa no no ma mu ha dwene ewu mire mi hu de men kakra mi moma ye momo number ne mfanto so se adomfo ebe o momo September 22 September sana wo de abai mami hu ne 1000 September 22 1000 na wo de aba ma ye hu why na wo sika na mi hu se de wo si awaye no why timisro September yes kasa na wo de aba ma ye hu na se phone so de enko na de watwero nko e ma me metu sika bi adin a enye sa ipacho ma ye hu me pacho mumusa ayi no number na ma ye so kran so be bo achibedi mumu number no 0598559802 0598559802 pacho mufa number nto so maye mufa nto so maye Mr. Champion bremuna yenko mami dase so mami sorry wonyinse akoda no nyinse mu no bibia etumi si September 2 to say or be send 1000 cedis September radin shira papa me mai nyami shira mo passe ye peja pe na masuma mai nyinse send na alert ni mla na yenhwe nyinse mu no bibia etumi si sebe koshia ya epai wei epai ni epai nsanom ne de bibia etumi so nyakopompo na oyo odo aya achese ya na okokura ya matan ma ni makoba nsa na wo akoda no na problem no e wo hono na eba se ontumi enko toilet asano a na wo mu esano no na eno no nye solution no na hospital no so ya wo ko eno mo so no efane se na ye malaria eno mu treat malaria ni but na ade na nkasa wo hono mo menim se satan na wo mu ntwa scan dia ka ko fano chintam a bia nka scan ya de no be show se ne nso no ho aka eno ntina ne ye kan se apart from said doctor for ebe somo aye ne ese omo ye no bibie no ye chese akwa ne betimi ani afa sebe
ne to eno ntini ye kan say papa wo hwe no na hwe maame ya am say o mo me baba konso Bismarck boaten ko abroche kranche Bismarck erade nyankopon hira papa no so asende 500 nyame hira mo papa bodi me mum ye nchemtua pamochewa 8000 ye musu bebre Nicholas Asante nana ama ekwe Barbara Azariandro nom munyina mo keka mom onini sons and daughters mama ye nchiska ntua sesia ento onini ya dasika na wo hwe papa ne maame o mo akoabre a sabi adwuma mo ye kura so enya de bia tinye wo ye no ano Yankopon ka adofo akoma na mo mfa bibi mra na chese akora na yenye no nkwa ensi wo no September 22 madan so so the tazi bo mo de aso be sende wanim fefefe no mame medi ntoro men kan fa nkere na mo fra mu ni akande idro on de ontum 200 na no de beba ehunu de ye keka bom ne ye de anya anti polena kendi my lady me da say de mesret yefo ni ahwefo nse obi a wo bompaya etia ohia ene yade ai bompaya etia no baby o bi a se wo benya tuo kura fa bo na nkaku no se behia wo pa na se wo be so da no pa na de obedi kura eho oden titiru ne papa yi kura ne ba eyale we mmobo na papa pa ni mu na ade beche na kwansi kura bi na boto wansi di kura pani chen na wo ba so san yade ya che bibia wo wiase ti mesre so obi a wo bompaya etia wo hia ba bi owo bia mo men my lady edum bia ya na areho awo ani mu nsem ma ya sister wo so wo nan we ka ho na yade ya beto ni pofiri mu na mom asantefo mo pasa dodo akwada ya wo no fufura dia ne wadi ya kwasa September 2000 about that akwada ya wo ne fufura wadi 3 days ontimi nkwa toilet ya hospital ben kasa no na ama ye ka ne say akwada no yi o social de ewo ho na mom duru no bi ya na asantefo mi ya mutimu ya mitumi de kakrakra my lady wanyini na wo de atro ene ye se hir wo ya kwala ketwa asana bu abia mu abi asana de duru no bi enso kra mere anenso no mere men kasa no mom na menye doctor men kasa no mom na affect na mom ya de srade ye se duru no bi na awofo no ye wo kwala ne na bibi ni ye nte ase a ye mfa mo kwa yare sabi na doctors ni mom nya dai enhwe ma yen na mom my lady minim sanya den a 8000 de sompa Nkomo ye de chense etie ma me no kana koma emfanto ne ye o musa wabre de nanso ye nim se ye tiefo ne ahwefo wona asandi bia ba na Awurade Nyankopon nkoso no hira wo mo na nyame nka nipa ne bi nso akoma ba bi o mbe yi afri bia nyame be hye ho ma enti my lady wadaroma areho na emum ne ye sere ma me ne se onka na koma nto ne yem na ebe ye yie nso a nyame ne be ma na ye yie tie mo mpa yense otwedi ampo Nyankopon se okoye so a enye yie minim se ye den so a ebe ye yie na operation no so kura achi no eno so ya asem foforo na emum ne eme sere nyame ne se obeye ye be yadom cause akwada ketewa no obi nim no obeye ama oman obi nim no obeye ama abusua enti mesere se ye tiefo ne adofo madawo ma monya ye mo ana yenye ye be yinkwa my lady me dasi Gengiment dental clinic osinye wonu ubetu sin besusin ade bi aye orake yemfa no gengiment form fa nkodan wo ekututu osi asene kama omo kuma se abrepo junction total filling station in silver the maba wono mabare kisi wo 139582 Boris B Penampare se osi efe na osi edenya eye BBC chicken proudly efie akoko kama dade akoko na makwa bia to party engagement I fro 05 and omuye 53 now so koje odie midima for Herbal hospital wabo doctor midima for mi amawo doctor tamo beto ya de no papa say stroke diabetes prostate any nianum nyina wabo tamo to sisi achia obemani so obemani Put nanti woni nefu oh Dr. Tanda so 0244 stroke no 282 ba achamfo bana ma yade nwane o nipa bia no enia aji o edo de ehi chia onsan timi kikambom gonorrhea ni ye wo bre ekukase bi yenko funwi no yenko ba Herbal hospital echamfo bana osi mayade nwane nyina ebedwane
golden duo feminine wash and no die magia som say twetwe bad sis me say obade o hu nkan na bema ba ho uhurum ne monche ye hwia ye tibi hwia no ne ye wurem ye eye golden duo feminine wash for ayushima jetu 054 maame wo ma Juliet wo ma dodo yesen me ba cha me ma ne ye fo penini wo say me ba cha penini wo 5 years 15 years confusion ena de otoso no we ba cha de otoso no so 9 years nti se obi anso nhia yade bi sei bi ama me ba cha ndebi choba ubi choba me ba cha ndebi ade wa bere me ba cha afunu me ba cha na yahye ba ye yahye daje ne to hospital me ba cha moko daji me ba cha mudi se o me ba cha ji ye di na atwem you know ba foforo me ba cha dabi ba foforo ne de yekoda af Kenya ase hospital mpinu na hwedie mu kwa ben heart enso yekoda ho no ba ko na ye ba tafuji nsoso enso ye ba mpinu ya anye ya nto ho enti we na ye be ya na ne de abaji na so mu di o ma ye no operation sa operation we na di operation me ba che operation no mu ye no no mu ye ebeyi ne nso no na obekọ toilet no afa ho no e di abegu ni eno no di abegu ni mfi he me ba chan oh etazi di ebenya nyameti ase ebenya who jables no one cares Kameza apufwa na sai yade we di Dr. Mensa muni edru obi ayi operation woni fa bag mu no ende muni edru ebidru cause emeka neza no di munya nya no edru koye fa ne ya no ende misoa ende ye nkon ho mate ebi aso nyame ewode ode ahye obi ansa no kwasem se de ma ohene ni yenim no onyame wode ama obi a yenchia atiefo enfamra Dr. Mensa yaso ye wo kutwi Guinness Depot ewo a ne yaso ye ewo afi enkran krokesenum nyina so ye wo Madina Zongo Junction make say eho na Dr. Mensa Dr. Wonder ne dodo ana friend semenhia no Dr. Wachase a oye adwuma ewo Madina enya asem keto akra na edom a atwi ekoho no sawa mental to so pejawmu ne tenchen ho efi se Dr. Mensa ahyiawo ewo Madina de a oyare no onyare kra na bomodin ase obekọ no aka che doctor se doctor me yare na yemfa duro nkan mentra ho de bia se de dan da ye ka no mesi yenhwe wona wani eha wo mo enne wani beba won so no unya mfie aduasa enum adikosi mfie aduanan no na wani ahyase prew menua ba papi hwei evi se sabre no o kan Bible ana o kan nwoma bi a otwe nwoma no kwa chi wa eben wa buei onso a ekwa akiri a eno nso abuei na chese wan hwe ya wani kosua no na eye abafom no Dr. Simen Kancho awiai se bomodia na bra wa wani kosua no eya hawo na afi wani kosua no eye atochima no bra Dr. Mensa yaso ye na yemfa duo nkan adura de ma wa wo numu a na wo yare na ewu wani su ni nyina na epie eba no yanko ayaso ye mesewa mentrase efise wiase wo hoi nipa obenya wa efri yare mese aya hwehwe wachiwade na pe hwehwe wo fie ensem ne pe hu mesewa ena edi enya ewa brabom ene yasetra yewom no enam se yampe ye noma bi ahu yampe ye chiri enoma bi ehunu nti enne ama ya brabo ene ye niema ye ni nyina no eyesi nwantan esei adentia efise wias ba bia ese ode to no so amfa nto a efri to eni nti Dr. Mensa Simen Kanche o se ufie achiwade no aya pa ufie achiwade ne hunu
pewufie aduane a ye achiwade no na hunu se de be ya onkonkotom se de be ya wufie achiwade aduane no onkonkodie se de be ya wufie achiwade enema bi no wonfa won sankobom ema ohaw ene amane ene abebrese ema ntam wo ne banu sa ebema wo ankasa nso ho akyerewo papa ani nti na me se dane yempe ye fie achiwade ni ye hunu se de be ya yemfa ye ho nkotum efisa wo ho nkotum a nyame amoa wo a enya dia wo behunu ni ye ufie achiwade ene sen enema bi wa na efie anabusu ya wo betu mu no na ye omo achiwade na enam sa wo wampa hunu nti no ya wo wo pie fira busua no waye enema bi a eye fie na chiwade ne bane sanso a ebema enema ensese efata no aba bedi wachi eno sa enema na ebedi wachi no eno na ne yato didin bad luck eye sa na tie wanwe ya abrabo no obeba na nso beye nkobesie sede abrantie bi ene yato ne din akwasi na hwen onu a wasi so wakọ Nigeria anye yie wakọ Germany anye yie wakọ Italy anye yie wakọ nkro bebre so wakọ asan besi nachi ena ye hia no ne egusan se na adan yakwasi onku a na adan ena okan se me nku akwasi hwen ena yato ndin se akwasi na hwen wanhwa wo be san ko besie no efise wiase wampe ufie achiwade anhunu aninti amawudo ho akoto achiwade ani kwase ukodie achiwade ani kwase odo ho kotum odo ho akotum na bane sa ebema enema amantamo onoma betimi asai wadwuma oye enkoso usikasam ebeye sinwantan enema eni kwase odo nsakosom no odo nsakosom aninti odo nsakoso achiwadem eno no wanhwe ya ye ka kiro no usikasam enkoye da adentia efisa onananom a eba afie ono oma nkoso saade na wo wakwa akosom aninti wakonya problem wakonya ohaw ama ohaw no aba besoaw na ohaw ani amane nso besoa nipa ema na brabo enkoye da wo to ne bibia ye nto usikasam onkoa sika eyesi adibo obi dwache be pon oha no obetoni nsuo odebetoni nsuo kakra e de ye japade wo pa onkoa ye ma pon be ne ho wo be ya entimi nkosiaga adan evisa odo nsakoso ajapade a enikwa se odo nsakosom odo nsakoso achiwade abusua no echirimu eno na yato ne din se sasa abedi wachi evisa wampa hunu enti amasasa ababedi wachi enema odo nsakoso mu nti amasasa ababedi wachi enka nipa bia ya wo to abes asase wesu a yamamode na nka yemfa enema a eye achiwade no bi enkan said ya beya wupie na nsakosom na wupie na koye bibia yesa achiwade na emfa insunsuaso ahaw bi ya ukom eno na Dr. Mensa se menka nche se ebia na wusua yemfa saduo ni bi nkan yemfa saduo ni bi ambo ya ma saduo ni bi anom ya mfa no ma bi ananka yesi yetetew nanka yede ma no ana yede ka obody no ya mfa anka obody no aninti amawa huna mane a Dr. Mensa se menka nche se awia enka achi mesawa eduru mebi na wo kan no ma bi se ya na nipa nim se na se we de eye huhumu eye asori mesew amasam de enya asori asam o amasam de eye re eye ade no kure yan re ahan bi ti se kunkum bedi machi oya ahan ya no ho den ahan ya no ho hu aninti dua na se kura no oguro na wo fa yafunu na ko gina kunkum bedi machi dua se a oguro wo benya problem ebia na wunim ane ne ye ka che wo ne se wanhwe yi a eno ne enu bi ne ye ka che wo se eye chiwade kese ebi se kunkum bedi machi dua si ho na wo yo ba no wafa ye funu ko gina sa dua na se a eba watoro no ebetimi apon eye sa na tie ye wo nuane ahama bebre a eye sa ne ma no na enam sam ne umienu ye nim nti no eye sa na tie eye natural sa na nyankopon waye ahama onya bibio enye duro enye bibia yamfa bibia mframu eye coffee eye bibiduro a bibia mfram bamode na pewachi wade ne hunu na sa empo wan pewachi de wade no ahunu a enkachi Dr. Mensa se menka ncho se wadwuma na ese no bra ya soye wakwantu ayesi nwantan no bra ya soye usika sem a eto nsem a wonko na ahye no pa kira kwan ne hunu Dr. Mensa se menka ncho se ne ato din sasa aduro eye sasa aduro
ɛno na dodoɔ na yɛ friend sasaduro no ɛyɛ saa bad luck ɛbɛdi wachi a abrabɔ mu no ɛyɛ saa na wobɛkɔ no wobɛkɔ nanso wobɛsan bo wachi na ɛnneɛma ɛsɛe mesrɛw a bɔmmɔden na yɛmfa sasaduro nka na wɔtwe pɛ wei ɛnkɔ akyiri ɛyɛ na wɔtwe ɛna wobɛdware aduro yi wodware aduro no nso a woyɛ ɔbaa wo ne bɛrima nya nhyɛmudie woyɛ ɔbaa nso a wo ne bɛrima nya nhyɛmudie onwe ɛnammono mesrɛw a woyɛ ɔbaa sɛbi wobu nsa nso a wontimi nkɔ aduro no ho ɛmpokura wodware na wo nsabuo no ba mfimfini a wogyae na wowie a wasan atoa so ne nyinaa no ɛyɛ ahamma saa na Nyankopɔn wayɛ no mesrɛw wɔn a wɔn kasa wɔnum ɛyi nka ɛyɛ yare a ɛha nipa papapa ɛwɔ abrabom wanhwɛ yi a wonhunu ɛfiri sɛ saa yare no ɛwɔ ho a wankasa ɛwɔ ho no wontaa hunu gye sɛ obi na prɛ wabati mahunu sɛ wɔnum ɛyi nka nanso deɛ ɔbɛprɛ wabati no gye sɛ wodɔfo anaa wotamfoɔ na ɛne wo kasa a ntɔkwa ba a wotumi ka kyerɛ sɛ fo wɔnum kankan firi me so na wagu wɔnum ase awie na wodɔfo nso aka kyerɛ sɛ medɔfo mahu sɛ wɔnum yi nka Dr. Mensa sɛ menka kyerɛ sɛ bra yɛasoɛyɛ na yɛmfa aduro ma na wɔtwe mmienu na abɛyi so aduro yi na me sure bɔ sɛ efiri dako edikosi ne nansa so nya dia obeti aduro no nka bio wɔn a wɔn de hyɛ wɔn ma atuogu enubɔne so munim dada efi sɛ wiase wɔ yi duonim tuo no ɛna yɛde gyina atwere no ano Dr. Mensa ɔyɛ ayɛ bi apen Dr. Mensa no sɛ deɛ dan da yɛ ka no ɔyɛ kotopumpuni ankasa ɔnyɛ kotokɔbɛhɛ yɛmfa Dr. Mensa number no entu dwa na afɛ yɛmpagye emu na yɛ maame no nso ɛnto ɔmo dwumadie no so Dr. Mensa number no yɛ 0244 921269 0244 921269 Your 027 1173 551 027 1173 551 Your last number is 0532 928095 Ni nyina eye Dr. Mensa your numbers Ofra yebefani en wedi ye no nya ye delivery onyankopon show bibia jobless no one cares era sipi ya maami asem awere ho Auntie Juliet ne ba akofa ya le chinchiri nchente se e de abre no difo malady e kan se ene mami mongura sans doctor give you the yetwetwe nipa operation and your friend starts tossing in nipa omu ho akire wo mu tossing nipa omu akire wo na malady wo call science mu a na ka bese mbusa me ankasa me lady say wadawro ma saa ne ma we ne bi wa abukira na mu na makọ open say dey ya dey da bi betimi awo saa bibi say tua broni ho oni gumu mi hu bi die malady mdase na se hu bi dia ene ne ya doctor for no say nyame pagya ofiri yefunu mu ma be ko GHS be wie ko university ko ye doctor degree na se wo akasa wo ba for de ma wo kra eno no edin siso aso be ne beba ede ni monyamu ana sa di engwase ne beba se wo ye operation ne wo hunu se ahoma mienu ana tube wo ka ko libia my friend tube ana ensoro aka atoso na ensu ntimi mfamu ye na gya na ntimi mfamu ye na doctor hu said dabi saade we mitwa we kasi a ebeye ye na doctor yi saade we beto emfim so wonne emfamu ade mu de no ansa bia no na beboa for the meantime malady eno de ontumi mbremu na sa tam no sa 8 million no me sa doctor for bi dabi me nkasa ye nhye ye wo obi won timi bo for no be bia doctor no to su say when na alternative for you obetimi aye for the meantime akwai bibi ti say first aid kunyanya sika e be ye operation ti yenye ni say sika na say make yo sika na make na oni bi ba ndo be chiama no sa na make say doctor for ebinom emfa o musika ma for de sa na make yi malady sa na make yi sa di we de enne kwa na 8 million o de emfa say 100 million kwa na enne ka sa tam na ka doctor ne ye no aka bia ke nuru sa 8 million no yetimi trase ama malady utimi yisika more than 30 million de mo obi wo so fa ko adwuma na ne 15 million 1,005 me pa chon ne twes kade ma wo eye wo butum ska won wa do ye go nipa so ye bonipa ero ho asera making doctor hu sa de no wo betima o graze o doctor for no me nyankopon ne sedi po
nyankopɔn kyɛ nipa ɛne baabia so wɔ baabia woyɛ duru a nyame ɛdi nsade ma wɔ yes my lady obi wɔ hɔ no mu a ɔbɛyɛ doctor na ɔbɛwu ɔbɛnyini na nkɔ ɔbɛbɔ degree papa na afei na brabɔ sɛ yi wadɔyɛ bi a wanyɛ nipa bi a wanyɛ ne nkwa nipa bi a wampagya ne nti no na ama wo nhyɛ nso atete afei ɔba nam wɔn mu ɔde animonyam na ɔyale mmiɛnim doctors a akɛseɛ ɔmo ba atwa adi ntia nipa bi a de ne fa wɔ ha mu no ɛna akɔduru sɛ yi meka boa doctors fo wo Ghana nyinaa wiase nyinaa munya dɔyɛ sɛ woyi 500 million kwa sɛ wode yɛ akora wo ho adwuma na ne nyinaa wobɛyi adɔyɛ deɛ sɛ ɔm sika nyinaa munya dɔyɛ ɛnyɛ nneɛma nyinaa o ɛnneɛma nketenkete ma lady sɛ saa 8 million wɔ yi me kwa ma I'm ashamed of my life in myself ɛne sɛ yɛ abɔ me kɔ me kɔ vacancy me kɔ vacancy adu sa so wɔ ha ɔbɛtaa makyi me ha no sɛ nti yɛbɛserɛ ɛkotodwo gu fam ebinim wɔ sika yɛɔsɛ de bua nkurɔfoɔ bi na yɛnhyira firi soro ba ɛyɛ sika ne yɛda so no mama kansa yɛhwɛ ne mu no ɛde wi nkurɔfoɔ ma na hia o daa bi yɛadɔyɛ firi mu yɛadɔyɛ te sɛ deɛ yɛ papa Job wɔse menim sɛ memma no yɛkɔyi ebi ɔma bɛyɛ adeɛ bi a bɛtie nyankopɔn nti memmɔ afɔdeɛ memmɛti so afɔdeɛ yɛnya adeɛ bi a bɛpagya yɛ mma honhom ataakye nyankopɔn ɛna ɔ sɛ ɛyɛ doctor ni bi won mo sika pa ba ya de bi ke 20 million ni wasensene no wasifa ko fie okay eti e be sere ade wona asie no ye ni maguase because ye ntimi mwo ye ho yesu ye tuo se ye taso dem ye guaso dem ani ye him ani ye buya pa ye nyamia ye danasio ye nyamia so bole kwa ne wodwam mummi tim nyamre adu sami boa mummi tim nyamre de ska no eye pipa wuwa ewurade nimba ma bia wo yale ya odade na ohwe sika no osun osi we nkwasafo na ebedi wo de ya do ya ka satan nya me benyi bi e de ato ya de so asaw ya de aba so hwato mo me tim de den obi afa kakra mra yen soli ado ne enya 2 billion mo nsare amfamla maledi ndase ekwe fosua Evelyn fosua jan mimi aketwa otechima Sunday Anniversaries September 2 to afena ni sika na 1000 ena Bismarck Boatin so send 500 akande di mu di omu 200 no eba ba so ebedu Monday no 8000 di na ne saka na waba ba ji akohwe na yemie phone ntum sima kakra bia na obi be boaye na yenhwe 05549319210548 mesre o mo wa de be boaye back to ya na ye frena ye mwana anodene 8000 de yenya akola nkwa na maame sese na oba no ho ato ne kakra no start na ye liquid soap no se ne papa nya adwuma biem dia se wo kwachi nkro betimi awe no abako for we regu madam no krebi yenka sese wo se ne papa se ni loto adwuma sei wono awono ono awompam wo so wonya adwuma eti ka wo ba ko ono behwe na wo so ye wudi na kakrakra na sabi obi bebo no agya onan a nje se de wa wo beko esira wo eno de anya ne saa ena no ba bia yeden kangen no nsio na wo no nsio so no nsio pa ye kangen akaland drink water eno na ye nom efentininim efenom penim e ma wo de wo ho ene busu ni nyina nom we obi a wo yale hard base eno de etu ase o ebo papa je no ye wo Rema UGC Tafo New Road abawa route nkwanta 0241449191 TIME time penro we bi nom etu malaria na se entutuma ba no mu ade o ambudie tunsa wansa wadwiba kosa na pole wona ho bon toto 0234417669 Grace Gifts waba ejabi wu a ejabi tiase Grace Gift a doctor for what to omo die na omo ye kunini eye de prosi of akwadwo be kan ye fo wo ba eye kwata obamani asusi ye deafness ena eye vama ho hunchback achacha na suku vama ho ni empa achacha eni fra enya mfinhia dunum vama ho gift nsa na hypertension stroke diabetes typhoid microfibrosis eni hunamani nsa ya de bema fon vaginal steaming obeye ne kama ma ba no amoa
be man the phone there na you Oshim School Junction off Barikesi Road and Crannew Achimota Petroleum Bungalow. Yene Family Life International School no need any share. Fre 0543-320-0. Great gift Herbal. Doctor Akosia Edie power specialist. Ose Herbal kasa. What the pampa kwa. Mami, you have been hepatitis. Yeah, no do to us here. Fatty liver. Kahwen. Sciatica. Tuominika. Compo. And you tuomini mkuni peni masedo do. Oh, feyasi. Kahon, honey, ye wo. Aswe ye ke siye. Road one di enemy. Na on saw ya de. Feyasi Legbusunchi Road. Amayan tamo muabumu. On Indian machine. Power. 0244 Herbal Hospital 422. Dawood. Doctor, me penasem say. Doctor answer. Jimmy. Jimmy ne krono. I don't do one sam fancy ho. Ya de bia. I don't do for bra. Diabetes pressure. You be too asi. I am kro awu. Doctor we. Wapono waposo. Oh, 360 no. Now the capsule. For wapono waposo. Ointment no. Na ujine mo. Sisi. Ya wajoso krapa. 0241-244-012. Give us. Where you me security? Wow, be man ya adwuma. O jonso na wo tiem ka bo preko. Ye give us na be boa wo. Na wo no a. Nisi Awenko. Give us Herbal capsules. Eno de no no bi. Na mu wo. Enyi wo ye mu. Give us about mixture. Na amofo anu. Malaria. Ebetwa. Now the GC and the capsules no can bom candidiasis. Na wo no mu a. Trachomatis. Wo ye be man of sim ka hwan. Give us Herbal capsules from near man be 0554-931-920-0548 and the central semayeni you go to Nisona Emra. Hello. 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 I didn't work for. Pacho, I was some way there. And I want to say, my fuck a cry. A cry, a fuck a cry, baby, big a cry. Baby, big a cry, and saying, can if you do so. Say, rather say, on fire, Iris, son, rubber fracket, what to say. Baby, I see, be dear me, as I say from. We are about China when the baby used to say, Anna. I are a wholesome. But rather than what for. But the message my lady say about say, Kakra being me bonny my sister, but it's not my panning near Juma. If you didn't, you must take it to you to say, doctor and straight. Because a coffee, yeah, we are never more than Sana. Let's have a coffee, yeah. And we are now going to doctor now. Yes. What the ID receipt now? One my telephone who say, before and after my yard dinner, I'm like, come on. They rather face try and switch. You become one so much. Isabella, I don't. When I say, to say, oh, consistent, yes. The Kaiser now, would have them when I'm a ban and what it into so I would do to say, and Isabella and I, what you young quay. Made up for Yender Radia say, 6 years be ever say, who are real. My mere the son and a matana scene. A baby, I may can't say, or be one if you are dear. Ye can ya dear say me, my way about doctor and one side, my phone. Ya dear, ya dear, yo. We will with your program say, any day. Never say a couple of days, do no better. And young to Nantu what da and 2 what da. Miss Long, yada ye fenu coco, a dear bound when kuntum. Na better tell one man when you cry and you pay it. Imagine say, what go to a jana so now with shimmy, na emoji you say Prada by a day. I didn't be we miss a show. Imagine say, pause, I buy a chronic what was so, the senti, I'm on system your system to 2 when it's soon enough from our call me with the obey. I do say about Miss Channy to say about capsules. A ye quote when it's a see yet dear do a see pie with just so. I do say about Miss Sha. And you say about capsules. And you cook when you see a dear drug a sea pie, a wood just so. I do a man dear back with this whoopity, and so by it, say 1 gum, and so pa, 750 more, and so. Cook what was so, what you want ye. Cook opposite when you
Koko mount me can call Bible. Koko mount me can call Quran. Koko mount me can call graphic. When you see we see. When you so film opus up who would ya win yet? Who could just so baby? Herbal shop, drugstore, license chemical shop. Baby, I will show me free piano. What do you say me pay with the side about Mr. Any do say herbal capsules. Do say herbal Mr. Any do say herbal capsules. Don't want it yet to sound. Don't want it yet to sound so this will treat you cocoa is idea. My lady, dear mamma, for need yet to someone to say. And the sound one cocoa is the idea to Joshua. One of my anchor war. No for your program. No for baby, I will pay. No for where dear be a year war. What dear no. One we are caught. Nanya rather prefer doing a sway amount. What bet that, what bet you know what I said the berada. I decide about Miss Chanel to say back us. Sir and I idea. What born young boy say cuckoo a ye cocoa. Pen soon on a factor on the count. Come boom na enum. No and near my rather fed to Sasway says some. And now who can see draglina. Make us a Christo D and when Yama war. A draw what you are trying to see is a dear, ye cocoa drum. What can she air trend dear? By the grace of God and by the grace and number some personality, air trendy to sign about Mr. and the casters. I didn't say my cassa. Yes, I don't hear the Madame Sienie. Madame Sienie and Yamina may friend Madame Sienie. Yes, say, what beyond no more than what dance actually would be. And a walker, the Biana maker. Miss Odia radio so, not a TV so, Neka. One more to the can't anybody because we can't see through. So one no side and yes said you can't say one. What be what is a worker son one if you walk on my worker sakwa doing you now go to be was said you man complete. Now what is a worker son on Quamonka? Walk away any bucket and say, oh, cocoa and this of film, this is Yanni Yanuasa, never sound Yanumbiana. And no near dancing I can once. Since any only a tiffy. And it is in the car not told her, now home we are buying. And now one more doing we are dancing and buying. It was right under your roof. And you want castle when you and I don't see ye. And Uber said the identity. And the say about Meshan the capsules. Walk one cry, what can she draggling? Tenated, Angel, Halos, Didi, Cobedia, baby a told you be a what can she boo. Walk up pharmacy, Ubenya Beaton, Elko Frodria, Elkus, Ewo, Ashama Lebanon, the son of Vidama pharmacy, Ubenya Won, walk what Sacradia, amen, sending him dinner class dancer, one will be Takwa or was a bedroom fear, a be one, her boss of petri and when she Kumasa dear, a dwelling in the root, if you Kumasa. To so called Freddie Men's, Misty Herbal, Korenak Herbal, Denny Herbal, PFF Pharmacy, baby, I told all sorts cameras name, Costa near the year pharmacy, Kikabika home. Pharmacies I can say, what Ghana, baby, I will be beer, Krubia was a piano, Ubo Roma. What say, may pay Edwisa Herbal Mesha, any Edwisa Herbal capsules, the Nippon Joseph Madame Sienie. Edwisa Herbal Mesha, any Edwisa Herbal capsules, the Nippon Joseph Madame Sienie, and ya dance yakake, a dance ya, and quite a woman, Uban Wadi. I'm telling you, what be what the Yambo say, Kukuraj say, Coco, the Yamu Bodo no sa, Pedwisa Herbal Mesha, the capsules. What one cry, you're on a clinic. You are back a scientific clinic, in fact. Yeah, you won't feed young to be a detoxification, actually fat cholesterol, thin life, a 50 pound. You were feed this training system, no, and the beer how check your prostate, check it, be when the pediatric will say yes. A rather or Dumaba, Miss Row, but more than I cry, I will la pass, ye bell las palmas. Junction of Franco Amateur Junction, Tigo office in a chinio. Uba Kumasia, Swami magazine macro, go filling station dining, and one I want. Become a yard chair. They are one of drone, a wadden fire son you. They are not running one ever catch on, ye near Troy, and Yamin Crawford. Miss Soko Sunyani, your new town, and this is so good, Nadia Michelle. Or member Herbal shop drugstore, be a big woman. She said, Drove for your Menam Food and Drugs Authority for so, am I in Saka, a Abusa prostamite capsules. You may want you, ma. Mina make a chair war. Na near my brother first said, Bruno Swano. What a prostamite or your muscle, a prostate drew. You reckon once much which say, so baby, I told you, I guess I will back. Me center on one, Melcro, and I'm a branches in Guana Benabi, says they are fresh in Yammy Jackson. Prostate, how I bar. You best show Yamu doing it to be a bow.
and yes I adusa P extra and also me center na be nya bi ato P extra na for male vitality straightforward male vitality capsule it will be a prostate bia no tem bia aya na mre so be ka ho ti sa won no prostamite no na the P extra ne ka ho na no oh next the case no bibia ye kama me so ko Freddy me say Herbal shop etwe enwesia ne ko pedu sa product ni bi na nom na emo wo be de sa Herbal me share capsule sa na aduro sense de bia wono me say wo wa ma natural nim na wo system no mu ye oni pa ni bo wa no chemical no eh sister ado ma natural ne kakra ma we die mu na we die ne release kakra wo be senam de me ko na bibidura hwe de nyame hyira so nye bibiduro o ka che se ye di dua na wie fra ba se de dua na ba de wadi wo ye wato haba na to agu nyame se wapo me so ba mo de se wo de adusan ba me hyeni kama ene adusan Herbal capsules obanu numbie no apɛ natural spice drink bi so ono no de aka ho na wato ho ye telephone numbers ni mama me pese me ba mo ho medicine minti bibia se medicine typhoid ha me medicine de malaria medicine gonorrhea ne syphilis ne ha me medicine de candidiasis me treat ya che friend numbers no ene that screen anim no ebi a obi tie radio wa me so fa number na frɛ de ne nkomo adwuma ne ma me medicine na papa medicine na ye wo fra ye no bedi nkomo 0500 110115 0500 110 115 0500 110 115 eno eye Telestar na Vodafone MTN is 055 798 24 055 700 98 24 055 700 9824 and at the chat was 055 700 9825 055 7009825 and a 055 7009824 and what I need 0500 Shannon 110 115 0500 110 115 0500 110 115 wo frame wo bia na wo do sa asreye ye no ebobon komo koko no tua woto koko na fifiri wo ama wo yemu bom ene tisi ade be ja wo so the agent wo mo nyinyini ya asiatica na nse twetwe ne ade wo de mo fa do sande to pain mo fa do sanye mo du na mo no ne sa Herbal shop drugstore license chemicals wo bia mu wo bo romance me pa do sa Herbal mesha ene e do sa Herbal capsules madanse nie wo benye bia twanom na ruade o yare safo no wa fedro no so e dey yare saba me da fe no si de o dey yare saba ne ye na ruade na wo fa wo gidie ne aduru aba no so ne dey yare saba me se wagie di kwoto ne nom na danse em na hotom na wo kina so ko hia ma me edusa ana papa edusa na sabo ka se edusa Herbal ni ajo so se ma danse ni e da se ma me edusa adanse ni ampa o si Juliet ebei ma me Judy Betrans na beka wasemi twa to akire wiase na yenhwe September 22 ada one nso aba o nti ebe ne den ya amame hunu why ai de kafo no de we nso aba nti menya ne den ya amame hunu why PC me ba PC a ho fefefe bo modin obi ba top e ponso na o de bo wani mu no September no let's take no to be man me mi baba me utwi pons enti ni wo fankasa enti why ai ba kono so abenti eya kire me baby no me famfa why wada wo na ehu maame me ma kwan wasem etwa to ka kire Ghana fo bacho de me kan se me sramo pa macho momo ame ya tene ya ugbo ya na maame umie wa no ana wakasa wo botene ni ani abofra yi ankwansi ho mame sam sa me ne akura ne papa ese ya ko 2 years ni ya bre ese ye ni bi nti me sramo amomo ame o papa oku no so sese mumie no mompa bibi sade adusa aka ne sika ne ba kotua e wo doctor corona obey yi ni agi receipt because afa be wi ase na mikoyi bi akotom ayi na koye nsem bebre enti sa na ebe ko 0554931931 0548931931 hello
Hello? 0554-931-920 0548-931-931. Na yɛhwɛ. Yeah, Papa Jobans. Oh, London. Nana Frempon Adakabre. Yabana okoye mobile money adwuma no. O fresh up so boa kra no. O sink nyamboa on the 8. Oh, so chana the 8. Yo. Na eye me ba pajo. Oye adwuma o hello. O chana e pajo birthday. Oye adwuma hello F. Hello, good afternoon. Yes, re onyame shira. E de ma pajo. O hello FM. Princess. O chana we do birthday pajo. E radin shira. O man pem ko anim. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, me do food yet you. But I some person is so that. What I saw yesterday. What's up I saw yesterday? Well, line ni munyo me mami jina ye why? I ya beto me tun je e ko lost me. Ishi me ye wi ya e beto. Na bo weche no mu bi ansa o masa ko a lot of it o tira ya de anim me bi de na ye bi de e wo ku ya ende e ku ni sanse ni akuduro na me ba no e be ama na yanko yo oso operation o me ya kra ne ho beto no na no chire mu. Hello. Hello. Ma jo wudi yenti o. Ye fa no koyo. Yenti o wakoyo. Yeah, dino. Ajumawi. Hello. Somehow betin was soon. Wa no bebre. Pacho momo number ni 0598-559-802. Edi e beba e Blessed Foster na se Sompa Chede Foundation. Emu bi e beba bia no e no kretrudo. Good afternoon. Afternoon, say. Hey, Mammy, yes, Rose Wakufu. Yo. Hello. 0548-995-995. Ubia Mome Boyena. A bay wire mobile. More moody be a banner, so said your macan, say bedroom Monday. Na ye hunu de yenya na ye no so doctor no oji me ba chan ne anu nyina akọ na yakotua sika no ne agi receipt because they say papa na free kiosk no na betra fie no e de am be yi bi de afufu na sika ne so ate enso nya sa adwuma ne de be entu ku ne ho de wonko ba de na mo fa no ni di e fa we nkosa akra ne ade because ye de mamo afa na advance be wu amate bi akotua daka enya no sunti na mode ba ha tisane besi abusia ye sorry na agudie mu fo no aba beto aso amaye Sompa Nkomo